wange soli omusungu omuhayo nakobole lundi ende kwa omwana muluyata twende odi mewe kale munjuzi lezi odi ejanga konende eshima wabeno lapo oti ulala no tuli eno kabulizo kholo malo mate we kholo minyi wenye kupere uita wefa na umbola ne kholo minyi wenyasi no muntu keche ka kukendela kholo kendela nani ungendele sendambele babangendela mulomanye no nabafana nabone kusana kulawuya khomwere mulonje nyelanga tato umuntu khoicha khukubona khose wenya soloma sikhurere simenya khukona enese sina khaija ndini nani Aisha Luwai Aisha yani huyo osisi mana nenda Aisha nono sina sinyala siya khutenga mimi na Aisha ewa kwanza ate likoba na khwenjilenge wasina beloli inja kutukhembola mmibe mwale nenyola nende manamba mmiba wasa ate nenyile khubole manamba contact ke mtown kabe nende kulala mmibawo ate na khwenje sana khunyole newe silibu bali no soleka khota sai na mansandu wakha ngona sakha abakhanano bali wiche wenye sende khanende Aisha atuwachani ewe khane mbawo ngonya wayeta umutoya asikola sakhuko umutoya none endelea khuba na umutoya wasiyoko nono mbole khubona Aisha lisakari yani sister wase lakini khubole lisakari Aisha lisakari endelea mimi ni Sakari ndio anakuambia nini ati wewe ulikuwa na manamba hapo kwa miwa yao unitakiangi kila kitu umejaribu na lengo kitu ngapi atuachane sasa tuachane hii mambo hapo na wasi ona munende certificate ngemwasima na mrese mwanja kusimana saka lemboki njokeshe ka certificate mulome muli khone certificate kwasimani khula nano mko mnaenda kuonesha kanani tunaenda graduation in fact tunaenda ku graduate wewe umefikisha miaka ngapi sasa iko nenda 39 ama 38 unajua iko na girlfriend hata sio manyira kuoya hata ajui sasa hata msianze hivyo ulinzi wache nikupana manye shida hiyo ndio huyo anapika ataweza toka na kiss weenda tu kuliwaeni yani mkatifu tu akaenda bure kubwa babe alikuwa anakupimia turudi rudi wapi wewe pita kwa nyumba upike lunch tukule kama kuogoke kukendoro wakanja vile mwere yani wewe tu ndo msichana kwa hiyo tumependana na alianza watu hawatakula